tubaha ikaze kuri igihe by'umwihariko abakunda inkuru z'imyidagaduro zitambuka ku kiganiro Igihe Culture Club kigaruka ku nkuru zaranze icyumweru dusoje. Reka nkwinjize mu nkuru zavuzwe cyane imyidagaduro muri iki cyumweru cya kabiri cya Gashyantare 2024. Inkuru yavuzweho cyane ni iya Kiramani wasezeranye mu mategeko. Niyo nshuti Yannick wubatse izina muri sinema nyarwanda nka Kiramani yasezeranye na Umuhoza Shemsa. Basezeraniye mu mategeko rero hano mu murenge wa Nyarugenge mu mujyi wa Kigali mu buryo bwemewe n'amategeko. Aho bafitanye abana babiri babanye imyaka 8. Kiramani yabwigiye ko byatewe n'ubushobozi ariyo mpamvu atari yaragiye mu murenge. Kiramani na Shemsa babanje no gusezeranira imbere y'Imana mu idini ya Islam. Ni imihango rero izakurikirwa n'ibirori byo gusaba no gukwa no kwakira abashyitsi biteganyijwe kubera muri Romantic Garden iri ku Gisozi mu karere ka Gasabo ku itariki ya 2 2024. Ku rundi ruhande Kiramani yabwigiye ko ubushobozi ari bwo bwatumye amara imyaka 8 yose atarakora uko, nyamara yabanaga n'umugore we banibarutse abana babiri. Kiramani rero ni umwe mu bamaze kubaka izina muri sinema nyarwanda. Kuri ubu yamamaye muri filime z'uruhererekane zirimo Ize Bwite, hari iyo yise Kiramani ndetse na My Heart. Mu murenge ubwo Kiramani yasezeranaga n'umugore we yaherekejwe na bamwe mu bakinnyi ba sinema barimo Nyambo, Dr. Sad, Alphonsine n'umunyarwenya Mitsutsu. Indi nkuru yaje ikakirwa neza mu matwi y'abakunda imyidagaduro hari ku mugoroba kwa gatatu. Murabyuka mwese ku itariki ya 2 Gashyantare 2024. Trace Group yatangaje ko umufaransa ufite ubwenegihugu bw'u Rwanda Gladys yagizwe umuyobozi wa Trace Academia na Trace Rwanda. Ni inkuru yaje itunguranye kuko ni ikigo kitari gisanzwe gifite umuyobozi nk'uyu mu Rwanda. Ni n'ibintu byagaragaje ko gikomeje gushinga imizi no kwegereza u Rwanda no kwagura ibikorwa muri Afurika. Yahawe rero izi nshingano asanzwe afite uburambe bw'imyaka irenga 15 muri serivisi z'imari mpuzamahanga, cyane cyane mu bucuruzi n'iterambere ry'amasoko muri za banki n'imari rusange, ubwishingizi n'itumanaho ubucuruzi. Afite ubunararibonye bwe bukaba bunashimangirwa n'umuyobozi wa Trace Olivier Wushe, aho mu itangazo ageneye abanyamakuru yatangaje ko bizeye kubakira ku bunararibonye bwe mu bijyanye n'imari n'imicungire y'imishinga mu guteza imbere ibikorwa by'ibigo mu Rwanda. Trace Rwanda yahawe inshingano zo kuyobora ni ishami rya Trace Group isanzwe ifite ishoramari mu bijyanye n'itangazamakuru n'imyidagaduro muri Afurika. Iri shami ryayo mu Rwanda rizaba rishamikiye ku byo risanzwe ifite mu Bufaransa aho ifite icyicaro. Trace Group yafunguye ishami mu Rwanda mu rwego rwo kugira iki gihugu gicumbi cy'ibikorwa byayo birimo Trace Awards ndetse na Trace Academia. Trace Academia ni urubuga rw'ikoranabuhanga rutangirwaho amasomo y'ubumenyingiro ku rubyiruko rwa Afurika kugira ngo rugire ubumenyi bujyanye n'ibyo rwifuza gukora. Mu kiganiro na Igihe, Gladys umuyobozi wa Trace Rwanda na Trace Academia yatangaje ko ikintu cya mbere u Rwanda ruzungukira mu kuba Trace Group yashyizeho umuyobozi mu Rwanda ari ugukomeza gushimisha abantu no kubatera imbaraga mu guhanga udushya. Indi nkuru yavugisha abantu benshi cyane ni New York Fashion Week irimo abanyarwandakazi 4 bamurika imideli ku ruhando mpuzamahanga. Urebye ni Christine Munezero, Arunera Umutoni, Denise Mushikiwabo na Anifa umufite aho zari umunyamakuru ku Isango Star, akaba nawe ari i New York. Bari mu bitabiriye New York Fashion Week. Arunera Umutoni yamuritse imyambaro ku munsi wa mbere wa New York Fashion Week yatangiye ku itariki ya 9 Gashyantare 2024. New York Fashion Week izamara iminsi 6 ibera mu mujyi wa New York. Ni ibirori rero biri ku mwanya wa 4 Miss y'imideli nyuma ya Paris Fashion Week, Milan Fashion Week na London Fashion Week. Ubwo ku mwanya wa 4 haza New York Fashion Week. Christine Munezero yatabiriye New York Fashion Week ahagarariye sosiyete izobereye mu bijyanye n'imideli yitwa Next Model Management. Yatangiye mu 1989 itangira New York, ariko ifite amashami mu mijyi nka Paris, Miami, Los Angeles, Miami, London ni Madrid muri Espagne. Naho Denise Mushikiwabo yitabiriye New York Fashion Week
ari mu sosiyete yitwa Tommy Hilfiger ikorera muri Amerika. Ni mu gihe kandi Ornella Umutoni yitabiriye New York Fashion Week aturutse muri Elite Model Management i New York. Iyi sosiyete yatangiriye i Paris mu 1972, ikaba ifite amashami mu mujyi itandukanye irimo Miami, Los Angeles, New York, Toronto na Barcelona muri Espagne. Ariko kandi umufite Anifa we yaherukaga muri London Fashion Week iyo muri Gashyantare ya 2023. Kuri inshuro ari muri company twa The Society Management yi New York n'ubundi. Ni abanyarwandakazi bane rero bari muri New York Fashion Week. Imibare ikabigaragaza iri ku rubuga rwayo yerekana ko yinjiriza umujyi wa New York miliyoni 900 buri mwaka. Yitabirwa n'abarenga 230 baturutse hirya no hino ku isi. N'ibirori biba kabiri mu mwaka muri Gashyantare no muri Nzeri. Byerekanirwamo imyambaro izambarwa mu bihe by'izuba ndetse n'ibihe by'imvura. Tujye muri Afurika aho umuhanzi Ruga yatandukanye na D-Prince wamufashije kuba uwo mwese mwamenye. Yamufashije kwamamara, isi iramumenya, Afurika imutega amatwi. Ruga yafashijwe n'inzu ifasha abahanzi ya Jonesing World Record ya D-Prince. Yamusezeyeho ahita atangira label yise Brown Ball Entertainment. Ruga rero yashimiye D-Prince uruhare yagize mu rugendo rwe, dore ko iyo hataba D-Prince ntabwo mwari kumenya Ruga cyangwa se Mr Dior. Ruga yavumbuwe impano ye na D-Prince hari mu ijoro ryo ku itariki ya 6 Gashyantare 2024. Ruga yanditse kuri Instagram ye avuga ko yababajwe no kuba yarafashe icyemezo cyo gutandukana na label yamufashije kwamamara, isi yose ikamumenya. Yavuze ko biteye agahinda ariko agomba kugenda. Yashimiye D-Prince amubwira ko yakoze kumwizera, akamwiziriramo, akamufata ukuboko. Nta hantu na hamwe yari kuzagera iyo hatabaho label ya D-Prince. Yamushimiye ku bintu byose yamukoreye, ariko amubwira ko agiye igihe cyari kigeze, agiye gutangira urugendo rwe kubera ko yaramaze gukura, kugira ngo he n'amahirwe abandi bashe kwinjira muri Jonesing World Record ya D-Prince. Ruga yatangije record label yitwa Brown Ball Entertainment. Ruga yamamaye mu 2021 igisi yari mu bihe bidasanzwe bya COVID-19. Muri Ruga 2021 yasohoye EP yise Pandemic, yariho indirimbo yitwa Bounce yazamuye izina rye muri Nigeria no muri Afrika, dore ko yanakoze ibitaramo bizenguruka isi yose no mu Rwanda yarahageze. Nyuma yasohoye EP yise The Second Wave iriho indirimbo yamamaye cyane yitwa Dior. Yarakunzwe, mwese mwarayumvishije n'ubu ngubu mbivuze hari abahita bajya kuyumva. Yarakunzwe cyane, iranamwitirirwa. Ruga yataramiye mu Rwanda ku itariki ya 19 Gashyantare 2022 mu gitaramo cyabereye kuri Canal Olympia. Umuraperi Travis Scott waririmbiye abitabiriye itangwa ry'ibihembo ya Grammy 2024 yafashe umwanya yibutsa The Recording Academy itegura Grammy Award ko amaze imyaka yose 10 arengana aritabira, ariko gataha nta gihembo ahawe. Yanabwiye abategura b'ibihembo ko bakwiye kujya bakoresha ukuri bagatanga ibihembo batabihayo bashaka, nyamara abikwiriye bagatahira kuririmba mu birori nk'uko n'undi yari yaririmbye mu birori byo gutanga Grammy Award. Travis Scott yunze mu rya bagenzi be rero banenga Grammy Award ko itonesha bamwe igashyira ku ibere abandi. Travis Scott imyaka 32 y'amavuko yaririmbye indirimbo 3 ziri kuri album yise Utopia, Defend My Eyes na I Know. Ubwo yari ku rubyiniro yaririmbye amwe mu magambo agize indirimbo yise Fan yakoranye na Pro ahindura imirongo yongeramo igaragaza ko amaze imyaka 10 arengana
Naishavu rero yatuye abakurikiye Grammy Award bose barenga miliyoni 18. Yaririmbye avuga ngo bandenganyije inshuro 10, bandyamiye imyaka 10 ndaceceka, maze imyaka 10 mu karengane. Amwe magambo Travis Scott yakoresheje ari mu gutaramira bitabiriye Grammy Award. Travis Scott yahatanye mu cyiciro cya Best Rap Album cyarimo Drake, 21 Savage, Killer Mike, Metro Boomin, Nas. Kikaba kiratwawe na Killer Mike. Nyamara abafana bari biteze ko album Travis Scott yise Utopia iza gutwara kiriya gihembo. Kuva rero mu ijoro ryo gutanga Grammy Award ku nshuro ya 36, abategura Grammy Award bakomeje kunengwa kuko bavuga ko hari amakosa amwe yagiye abamo, hari abahanzi bahawe ibihembo batabikwiriye. Nyamara ubuyobozi bwa The Recording Academy ntabwo buhwema kugaragaza ko ibihembo bitangwa mu mucyo, nubwo hari akanama kemeza ugomba gutwara award bishingiye ku bwiza bw'igihangano, bitagendanye na streams cyangwa se bitagendanye n'uko umuhanzi afite abafana benshi cyane nk'uko isi y'umuziki byibwiye. Ngarutse kuri Jay-Z yanywereye umuvinyo muri award yashyikirijwe bica amarenga yo gusuzugura Grammy, yirengagije umugore we Beyonce wabuze igihembo cya album nziza, kimwe mu bihembo 4 byubashywe cyane. Jay-Z mu guca amazi igihembo yahawe cyitiriwe Drake Global Impact yakinywereyemo umuvinyo nyuma yo kutanyurwa nuko umugore we abuze igihembo mu cyiciro cya album y'umwaka.